iza vaših leđa jedan suhozid. Znači i tamo je napunjeno pa zazidano bilo do vrha, vidite. I ovdje je bio suhozid, evo ovdje. Uz ovaj mali predmet, tu je bio ogromni zid, mi ga otvorili. Da nismo skidali zid, mi ne bi ni našli ovo nikako. Kad smo skinuli zid, njegov zadnji kraj je bio tačno uz zid. Ugledali smo, ne smijemo preskakati. Sve smo ovo morali izvati vani materijal. Ugledali smo tunel koji vodi dalje tamo, eno ga. Tunel je napunjen do vrha. Mi smo samo malo vidjeli